dobar dan. Danas pravimo ćufte, čuvene ćufte, ali to nije turska reč, ćufta. To dolazi iz dinastije Čin, Kina, i posle toga se proširilo na azijske zemlje i tako dalje, a odomaćilo se u Turskoj i kod nas. U svetu popularno, jako popularno. Ćufta, meatball, boule de viande, kod nas meso mleveno, zavijeno u kuglu, kako god hoćete, uglavnom poznato kod nas ćufta. Ovo što ja danas pravim, ova ćufta ovde, kamera, ona je rađena po principu belgijske ćufte. Ja sam radio u jednom restoranu. Ovo što vam sad pokazujem, to je iskustvo. Sljedeće godine, 26. godina, bit će 60 godina kako se ja bavim gastronomijom. 60. 66. sam pobegao iz Jugoslavije i radio sam u Parizu na halama u jednom čuvenom restoranu koji se zvao Lepidor, zlatno klasje. I tu su se pekle ćufte na belgijski način. Rade se ovako, s tim da zagori s polja, ima dosta prezde, tako da čuva se, a unutra je fina, sveža, famozna. To su bile sa pomfritom i majonezom. Čuvene belgijske ćufte. To je otprilike na ovom nivou. Malo možda sada bolje, savremenije, ukusnije i tako dalje, ali da znate da su ovo otprilike iz stare ćufte, po znacima navoda. Jestiva, stare, od 66. godine. Ćufta u rukola gnjezdo. Ovo će biti gnjezdo za nju. Tu ćemo staviti ovde. A šta radi ta ćufta? Šta ona prima u sebe? Prima meso. Koje meso? Juneće, svinjsko, juneću džigericu, par mortadela šitica, da da malo ukusa, da ne bude otužno, prezdu, žuvance, miliram, džombir, oregano, bejluk, šampanj, evo ga, poslije ono izdesamo i šampanj, i so, biber i tako dalje. Sve to samleti, to pravite kod vas, kod kuće, to ne kupujete mleveno meso, po samoposlugama i to, pa onda to radite, pa napravite to. Ne, ovo uzmete, pa kupite 200 grama ovoga, 200 grama ovog, 100 grama ovoga i napravite kao ovo što sam ja napravio. Znači, kod kuće u jednom mikseru. Tako. Tost, pošto se nalazi, na majonezu se nalazi ovaj tost ovde. Obično to se radi od crnog hleba, ali ovog puta mi nemamo crnog hleba, ovo je bebin, beli, koji ona ostavlja za svoje tostove. I od toga ćemo napraviti jednu podlogu. I onda ide posle toga rukola, to je ovo. Maslinovo ulje, balzamiko sirće, može limun, evo ga, limun, sos aioli, to je ovo ovde što pravimo, evo ga, ovo je sos, znači majonez, pravim belanceta, malo sirćeta, malo senfa, so, biber i naravno ulje. Miks sve to, 2 minuta, gotovo je. To je vaš specijalitet i nemojte više kupovati one prezasićene majoneze. Lako napravite. I unutra naravno i belanca, to sam rekao. I imate sve slivrem, jaja, so, biber. Sada, ja ću sad da vam pokažem kako to ide montaža. Montaža ovoga, dižemo ovaj famozan poklopac, evo ga, i stavljamo ovde par komada sad, pošto smo stavili jedno, stavljamo ovde drugo, stavljamo ovde treće i još jedno, evo recimo ovo četvrto ovde. Znači, ovo je majonez, ovaj što smo pričali o njemu, ovo su jaja,
preperice, možete staviti celo jaje. Skuvate jedno kokošije i stavite jedno celo, ili ako je za decu i tako ovo što ja pripremam za dete, nemamo ga, ali možete staviti pola. Okay. Evo. I sada na ovo ide ovakav jedan tost, fantastičan, evo, ovdje. Malo ga pritiskate, još ga pritiskate, hop, 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 evo ga. I sada na to ide salata. Salata, evo. Ovo sad ovako raširite. Raširite to. Ako padne par komada nije problem. Tu. Malo napravite ovdje jedno malo mesto. I sada na ovo ide jedna čufta, evo. Ova, ovako. Famozna stvar. To je otprilike što mogu malo još da zalijem. Ovo sam već zalio sa maslinovim uljem da se ne suši. Ali ajde još malo ovako da malo zalijemo. Evo ga. Toči Miko. Evo, to bi otprilike bilo što se mene tiče. Mislim da sam bio dosta jasan, eksplikativan što bi Srbi rekli, i da može da se to napadne, da jedemo i da uživamo. Zato probajte, čuvajte se, jedite dobro i vidimo se sljedeći put. Sad smo na 390. receptu, znači to je sad koliko je, skoro 4 godine. Još vidjet ćemo koliko. Doviđenja! Rekao sam doviđenja i još jednom dobar dan. Evo, ovdje ćemo staviti ovo i malo ovdje ovoga šampanjca. Za majstora i za majstoricu kamermana. Evo. Nemoj mnogo da se napijemo. I sada još da nazdravim za vas. Vidimo se sljedeći put.